pros kontra. Tu su među vama mnogi profesionalni fotografi prisutni i vi sami znate da mnogi danas čak i razvikani neki mlađi fotografi jako forsiraju tu takozvanu street life fotografiju. Često dobivamo fotografije u kojima se točno vidi da, neću reći da su blekarske, ali da se na silu, artificijelno, to bože hvataju nekakvi parovi sličnih detalja, nekakve geometrijske pravilnosti, nekakvi to bože binarni ili balansirani motivi i kontramotivi, da se radi nekakav artificijalan dijalog u fotografiji upravo o tim urbaniim motivima i te fotografije djeluju jako zapravo prazno, statično, mrtvo, a to nije ona praznina koja govori opet o onoj simboličnoj ili metaforičkoj praznini kad imate pred sobom fotografiju koja u sebi nosi u simboličku takozvanu prazninu, ispražnjenost od nečeg, od sadržaja, poruke, ljudi itd. Dakle, to nije to, to je nešto što je jako forsirano. Krasni, kao i njegov kolega s kojim zajedno djeluje u autorskom studiju, Domagoj Granar, i zajedno su kolege i suradnici na HRT-u, također ima taj senzibilitet za street life fotografiju i za hvatanje tih urbanih motiva. Mislim, to je jedan stari zapravo već, mogli bismo govoriti o toj dugačkoj modernističkoj tradiciji te urbane street life fotografije od Brassaja nadalje. Ja večeras neću spominjati neke hrvatske kolege fotografe jer toliko postoji velikih zvučnih afirmiranih imena naše fotografije koji su se bavili tim temama. Možda mogu samo reći jednog Mrku Pošadavac, a druge neću jer sigurno ću nekako izostaviti pa da se netko ne uvrijedi. Ali znači, to je već jedan žanr fotografije koji je toliko čvrsto utemeljen i gdje se više ne može šmirati i improvizirati. Ono što je bitno i što je jako zapravo zanimljivo u ovoj seriji fotografija od Krasnog jest da mi se čini da je u svim tim njegovim prizorima utkana jedna duboka melankolija. Razmišljala sam na putu ovamo, je li to melankolija koja je negdje duboko u njemu još se uvukla od recimo Venecije, Kana, nekih francuskih gradića, upravo te njegove zapravo prakse fotografiranja te gotovo 90. Europe, u ranijim desetljećima, ili je to zapravo refleks naše sadašnjosti. Za razliku od kolege Granara, koji mi se čini da hvata u tom ciklusu Praga nekako žive melankoliju prošlosti samog Praga, Krasni zapravo hvata tu težinu sadašnjosti. On se čak u svojim fotografijama dopušta jedan određeni društveni komentar, lagano kritički komentar naše svakodnevice. Te su fotografije zapravo mi se čini da čak Prag potencira na tragu onog modernističkog romana gdje je glavni grad, odnosno metropola i subjekt ili glavni motiv ne samo romana, nego priče, nego i fotografije i umjetničkog djela. I jedan i drugi zapravo su sjajni fotografiji i ova izložba funkcionira odlično. Dakle, mogu se u jednom i drugom ciklusu povezivati te neke sjene prošlosti, sadašnjosti, jedna divna mediteranska u principu melankolija, dok je Prag vezan uz svoju neku mračnu, čak gotovo ezotersku prošlost, mi smo danas opet vezani uz neku čudnu sadašnjost i tu se mogu graditi različite poveznice. Ostavljam vam za dalje da sami pronalazite te neke metafore i simbole. U svakom slučaju pred nama su dva ciklusa fotografija koji nisu napravljeni tako površno zanesti da se nešto napravi ili da se nekog zapravo impresionira, nego govore o tome da su pred nama fotografa koji su sjajno savladali fotografski zanat, ali imaju i onu umjetničku nadogradnju, nekako čak bih rekla poetsku poruku u svakoj svojoj fotografiji. Hvala. Još jednom samo da samo pogledajte malo ove fotografije, uvodno sad počinje projekcija, a po završetku projekcije svi ste pozvani na jedan zajednički domen, na zajedničko druženje, da malo to prokomentiramo i da se oni koji se dugo nisu vidjeli, nego se ovako vidimo s nekima, samo u ovakvim prigodama, da se imamo priliku malo poslužiti pričati. Hvala lijepo na dolasku. Hvala svima koji su došli, naravno da ste vidjeti. Sada ćemo imati jedan kratak nastup, jedna pjesma i nakon toga družimo se, gledamo filmove i uživamo. Hvala lijepo.
događa svima.